Amala malam did ge kadial chilada telalong katadun kelkane no me lartite kaganasta gogo kidan. Nikon ka so Sudan kuma so Sudan tawo keje kwan sal pukema ya dit jan kwar sa Sudan andit ka kor keme se kwar ayo kebo ten boska ayo mecha ge yenduliano jan te chablada no becha nyada be janong nyal kodatuan la kwar. An chabu kul la no ken nam che kon chara no becha nyada be kan be la chairperson kera munguf ni je kapati ko bakula takalong ko beda jaka anu wa mda wotin belong ma kule je ko dere lat dere kalat ki dere jan ka ki kwar ko en kwar ni salvo ke mayal dit chakan che jal chelelong to ki jamo che nyada che non ko gore jano bichanyada bala dial bakalat ke bichanyada be point dan salvo ke be gang akasar kalante tan la dan wo jan chetara mangaga ka gat ka boy chi ga jano ka gat loglat ken gat ka tan wona ka kuya mo che chara jano wani chanyada ko be non ko binyada beta kora mo da jan kwadara en wamo te chu chara no be bol mel be nika do be no ma jaka nyam che no la ba vice president and do be no ma jaka ya no ni janial ko che gu jano gar ka tin wo ne chicken lat chicken along kai chicken kwar chicken bulong ka ku jamo chaka pal che chanya da che u jaga la jalo option ban lat ki jamona ko ram ba ban kwar na moni ti jang dial chicken alok ka jag la dian ka ja ajan ku kan la nana te ka wut nan kono wam ramata ka bienta boroto jan chali general Aleu Ayieny an general mone ram kela kanete jidar teter kumanowal ke tetekel ka selfa ke dar ke non kuma sa Sudan ka kuja mo kan kono karoin to mon gone no biyen manchala da wuda mo biyen ling duno jan la da yaga to gyana ka koro bne ku bid ne ko lo loin mutot ka ta dan kelat an general Aleu Ayieny jala da yaga ki bol mel ka kuya mo bana bide da mata bukana gui ka kora bukan kulo kamandan bukan alat ke mandene la die ke kuiga matogana na ping bol mel la ke jeja mari ka nga kamu kam sin sana mang la ko bol mel ala na chi wa ni ga chuma ni wa ka bo la da dia chak bol kang ping chak wa ni kang ping lo na de ke ani chi ban tao ten ke na bela ala mi kir gani dak bol mel kitin ni dak chipin mun chikir la ke na to ari na kinta ye na yok tunan ki chol la ke first vice president wala first deputy chairman number 1 kinta na yok tunan la bukir ko Dongal walang kira po. Daka, don't let him behave like a coming president. Wane nang huwan tiyar guro punari na kamoy. Kaya nung liyak po yung pagkubit biya jamit han yan buwi bilat yung chingkari. Uwa yan bol, lakin niya tok blona da kaya yan bikiri yang. Lakin yan. Kawewa wati ka. Loki chakwa jok. Cerca me chakon liana an wandi teroit ka tindiala chalat lada ka tok diana changna man te tuta taganyal ka toko ane ruda ka lew chalat ka togyane kama lada ka lew lada ni jano an bol mel angajan bol mel jen agata top changa je jambere tetenawa ne kana kon join ne jangaramana angwa bitin chawlo dangai dado malat kwandire de loje yemo awandi te kun no bol men poinda tala jakai ne te konde kun agla nowala am gwa nong geten changech bol mel ngat chata ka je jamar an chalukula to kuluga makamane ja ne tan kona te ka bol mel chaka kambet awandi chedol ara me wal jana general telatbo ala governor ka Warrap state
Chakona gabanartan. Kara ke jay yan rajala talamadal kaja. Jay kun pinya guano Bol Mel poinda. Dayan logi an eto kona tiagaja. Jan I chichen chigami iba kwar. Ma jan charaluka kwar. Lara jan dialan tiaga Bol Mel. Jan lugaja. I chiro jekchi e future president ka Sudan ki baban la president. I chi biep no, I chi no. Jan nana ke kwar, jan agada tot mukwai ke gwa bitan. Dolan din moda ka tega chi amatema wandit. Jan chakul neno big boys is still alive. And no more take a take point down. Take a dolan dit dole bador wal moda gulka te tega. And not Paul Malong hawana. General Kwal Manyang. General little man long to more tega cotton. Skin jackal a blight ping. Quaggle a yak. Quagadmaton me, chitiked. Katai no go kumo ya quilo no nyalda ban la quar no manukan a lonkan got a dialt in dit. And chicken a lot kate. Jelloidian Karamachi dun the rare. General Aleu Ayieny. I'm going to teroit, Karoja Charaja Lajan, Haram Misidal. Kajoja no canate walti non kakuma. And Chekun Pinagano Jantado no Bablel Tabulachal which you Rajala Ladaja Giakalonko. Tagaramache Dalalong or Chiram de non Kedeban La Quarca Sudan. Janishanda Laka. I chichen che ba Quarca Sudan tali de Chadamijak Manlada. Tela de no. Ta no ka Bol Mel kaje. Ta no la vice president. Chabule la pass chairperson la de diagano. Chabuno la pass chairperson. Ke as well in party number 1. Tal tu lale ai de la number 1 no gurna salfa care. Ta gada dial de konde ter kor. Taga bono. Taga yak yara European. Ta uno ngi andol tado mo kwega gwa biteno. Jenna melaning in nyagapano wal. Kenya gate la da bote chwa nyagate jia kao san kin ko yen tening chuar wecha gonatan. Qatar la da jang wonit. Jenna na mo shi madera la lor kasa Sudan ho netena. Garamon luga ja. Chianda are leka. And so Sudan mo che de long karoch. Amalap kena kiema lokana longkan ken nete chalihi chiamanda no ka kumatana. Kan pain can look and noot Michelle Bol Mel. Come a look on eja. A can Bol Mel. Non self kera ko chanyada. Manam. A maro da kane Bol Mel point there. Kane te conte tarka kuma sa Sudana me telejetan. Taladua me deu non kaja a baban kam neala no. Ki bab baralaka ko ida banala kwar ka sa Sudan. Ka kor kamidong. Ji kwar sa Sudan andit ni self ke maya dit mudang category. Na mo chicken anok. Do no entire mo. There I tell me jen kay jen point and quarantine ni sa ni self ke maya dit. Ka kide ko gui jeno anabija gama ki ngabi dier ka take the mana ka kor kami. Jaban pin kwar ka ke cha kwar cha etop. Te chubino on chanyara na me bumwana jan. Ka gar ka ti lo kwar sen. Ko ya winyada barapoto kore cha abula de jack. Na mo charan chi kwar ni salvo ke che char ga karwada. Ke cha ko madane tu kokien. Jantai che du ne chaira la ka ga no mo be chanyada be im no nyal. Ko an na butwa ga bi chanyala. Be chon ka kide ke bi chanyada jagang. Ajan ku kon nano could be done to yenega lat ka kon nin tishawa. Kine la dieno Bol Mel kwanda. Ai charo de yai ko bakwar ni selpa care. Mo selpa care kam kwar be selpa care be yigam. Kena mada jabdo ko talam bi nyot. Ko nei ko na o michiran ben pin kwarga. Netega ramte mlo ko di. Moto dai jak nyok. Nei kon selpa care cha dongalong. Kanta mawimon wainga na vatandong rai ka kumana gaya. Kong nei kon antem sa Sudan category tuwani ke tolken cha na nagalongten. And no more point de mubain ka kwar gaya.
and kwan Salva Kiir gwan ke ya. Ko gwan ke ya tia guru no be dian kwarka be motega ko ya ba ka be ji ICC. And ne to gur kan Salva Kiir ko de kana luk hatan don ke yen sai che ja ko mit ke ja ka so Sudan. Na mo mu dwala ke ja. Tia guru no be kwar be yetup. Guru be motega title ko jala president sa Sudan no chang no me. Ngay ja mo ci point de chu charoi chalong. Guru be motevi ko bukom ko ladang. Jaba ka pa ji jilo ki chaba na walo ko de jilu ko chana na ki chana genocide ki jador kel genocide. Rai wig mi chala so Sudan. Na mo kel maganga. Yan dong kiru nen to wan chikana ngay kono ta la kona gujan kwan salpa cha dong along changa jal torlan point jal. Ang ka korga me che te ka dye to de che para ka kon te chewo. Che kono ngay che ran di te kai na long te ne de wan la dan wo che kono san pa ke che liu ka jan po. Cha badala top. Te lo wa min nan de te no raja ki la dan wan. Ano mo che kai nel ki che charna te reja na long ka kon ki jam ka yan pa de pa e chewo. Ko la de no korna san pa ke ma ya di che te jan che liu. Ko jan te la roi mi cha malen ka jam lada. De kula nai ke jano ko an Salva Kiir ma ya di jano ora tege. Rakwita mo ganga jano wo kwan wo jo top wo dot bang title be jen ke jano chalal motula president bine de ale logge kenet log he cotton don ka cha kwan biga kanal ke kwide ke big reje do me de kana jage ko si kware ganga che jen ke je. Kuya mo che goro no misha no batwak gore jano bayi motan wikwam ko bitutabia ko nan ke tabula na walo ke chu gujano bachanya da belel bejano buwen lakwar ke kwar ro da ke che la che person ka party a ko na mabalelo bichanya da bichanya de control. Antara dong budola lel te gata bombom del te gachu watch kol manyang ne Dr. Wani gane General how denela wet ne te ga pa de ga watch abot ken te ga mo gene de kokien anai kona kon ni no ko lat geno de yama char ke Dr. Eb machar de jalen duliana me chirai bom ko je ken kwarlok ke jaine nyen sa Sudan dit che je la kan o ke chigarai kan chanya de no ne ti ko pen kon lat tu bo wano ka waja kan dial ba ne ko ken ba kwang ne de ko la de ke bi man lat kona bukanelin ka kora chuka kwar long na ka so Sudan chukan ko wich chukan kwar to ko ken chukan ka kwang tonight to no kan ne ken o bikaman lat kana bukanelin ke bukana lat chukan ne toy chukan ko no kan ga jaga kwar ka kor ga me kan ga jaga kwar chukan la den chukan ne joto me lo kan ne ten ya mo chikan ne ten yam diogo no gara warga ki e kwanya na tibu warga garo o kan kwan Dr. Eb machar kan ne ka ten ga kel ten cha yen kel ron kan ko de ka nang duliena me chigara yemo chikana lat kwar long na jalara no kon tala mishina nen de kwar ne Dr. Eb machar kan ne ka tin ta kora tala minyo de no jane ete der michalat ko kan kwar long la kan rai ke evident ke la kan chada la kan angoro no rama ke der me che dir ka chab de janana ke ma la tala evident chikano kon tala evident mine ne no de kwan Dr. Eb machar kan ne ga tin ta kora de kan lang dulia na ga ka kuya mo tala mo goinke kan ronka ko de ko ling ko tala mo bel ke kamut no mo chu Dr. Benjamin Bol Mel chue lo ko long ai cho rai ke kwan Salva Kiir ka ping ri jo chung ka kor ko mi che chung chi kwan Salva Kiir ma ya dit jaban ka tiang che lar tin la de tu ya ku tu lai chal ke degree ko an mi cha la da mona mi cha loida lai cha ban yan ka tiang ba bana no na ye tala malat ke lam lai cha ngai ke ne chelat
Chi yu ban ka tiang chi ban la no cha kwar luong ne dang dog dial cha ga kaping ka cha wet ken cha ga muy kana ko an no mo kai leo ne ka wai rai ken chu kan ne chu la ka ki chu kan ne dang dur ken ke chu kan ge ju kwen ka kor ga mi chi ne to chi kana kwen a chu kan ne chu to ka no bi ka lat ka kel ko la dan gur ken ne bi kana lat o ba doctor e mai cha ba ing ga je no era mai cha yen ka cha kum ku ye mo bi ka lat ken tin lat ken ga de kan ge chu la la lor ko raman mon ka long ke ram be je long ka kuma sa Sudan ane ke na jan doctor e mai cha mitu doctor e mai cha ten tela duom de ban ka Benjamin Bol Mel nan na no du no mitala doctor e mai cha ya ga no de Bol Mel de ban la kwar a jam ko gandi de malera la jege jam gandi de mo jang arande ne ka Warrap state an charo jan ko ra jam no kwen ge jam no andol ta mo goro bi andu yene den tege jan o ai chi ji chara no dang ba ban la kwar ka sa Sudan aro do ya la ka anamo ayara ai se banel ki doctor Bol Mel jan ramisha sanction kuma USA anne o daban la kwar ka daban la president ka sa Sudan namo nana ko dara walat ane to wan char kana dong ma cha kwar sia go tong kan moda kana ne jagan kwar kana den cho ka sa Sudan tam ko ba mal ba jo la te chi ban ka sa Sudan pan ka ja ko bi ke dua mal ka be kana gor moda katen amalat kana kan kan loy kon ajen moda tel lar ne kam ye ko kidiano moda dong lat kanten ko kan jian ka sa Sudan mod ka kare sa Sudan kala den chi ko ka ja makana tok dia jano chikan bidian biga jano nimi chikan la den o ka chikan kontuk ka kuja mano chini kana go ko ne den de yan ka link ka ki Benjamin Bol Mel liak no matot ka tandam raja ja murai kwar tan de yada dalat ka malada ka leo mana ka parba me era murum ko de ben la kwar ka sa Sudan ata dang rai ka ya Treasurer, one of the issue that was actually causing almost war that day was the circular that came out about the army. Okay, confusion of the army between CDF and CMI. That's very negative. We need to be very careful about what we say in the media. Therefore, the country cannot be built by those people whose work is just revolving about negative media propaganda. I would advise you to stop. As you have heard, people like us, if you don't know us, we have reached this position because of respect. Respect for our country, respect for the system, and respect for leaders. I've been talking to the SPLM here that we should respect your superiors. I respect my superiors. I do respect my country, the system, the leadership, and I'm intact. I don't go around people. So if you don't know me, you just have to know me today through this, that I do respect my superiors. And go right kwan Dr. Benjamin Bol Mel tanana ateto mane chalada lang kete tete yakun ping te goro dian gangen dian ke gor an char ko meshali ngo ko raya ko ko ane ko diu dun dang lengan to ko rai ke jamo dian che la da no net la ma tento re ko lang ke ne da ko no ai ke media net rai ke media ko bi ke rai ti shakan bi kan ko lat a bi ku kunu medit bi kana tok char ne tai chagalyo kano ke je jimni dia ne chagalyo kano yan gore jano de yaro do ralaga cha politician wo chagalyo kano mi jin politician goro di tar la de politika di le la do mo ga komu yo le la do mi jak we have the pen yidi kare mo di da long and we ga dong di jak ki politika mo dong
Siro jab ke kuma. Na moja la politician lo de kanu dentit ke ja. Ro enti bilat ke media goro bi te ka gwir ka. Charo ja moja la no ke politician dial. Ajan boy chaban karo in misha la no charo chawe misha ne di cerkane misha ne jak. Mà chụp này quá mà nè, chụp này quá mà nè cái lực cái này sao mà qua chế là đó nói là đó point nè ôi mình dặn cái dân video phải là quay dặn nào dân này chụp này quá mà cái lúc này này thì nhầm đó lúc này thì chỉ rồi cái nhầm lúc này cũng mà rồi cái lúc này chẳng quay đàn dân đó bên chụp này quá mà cái chỉ này quá mà chỉ này chụp ba che nyobano con che con edi tarlot ka con edi dire long na jan kune bama kune de chopa yamana araja mo chi Dr. Benjamin Bol Mel che lat ka gwejano sierra in medara lat ki de barato de kwejan tala malenya na ideala ko ken ten don kan gwama kan ejek ante ne tikwana long te lain ni ja ka ta kuma ka salung sa Sudano ta don ke jal ke ja arai misha kan raya mo lokot loy nen tamwana lang katay dong way jaga ja jan ku kan nen na chi generally Aleu Ayieny jabani alkaluga Bol Mel no jin tierra do ke ralo do ka kuma sa Sudan no shi jin da raya na jin gan mo no pai ban no ga je ka tet ugatet lat ke nya sa Sudan tin teleje ku jamo goro bro do ala kai chai kam laramo general Aleu Ayieny Kuya machilara tega long katadun kel kanay mijera mijidino paiban kajan bonama. Agora di bonama DJ support ke odi channel ma DJ subscribe. Namojan dene kamien di alienate dong la lianko. Janora tega long katadun kel kanay biatemar.